Menteri ketenot dilek kai ke Sarkar Jelau ba Shaklir Wajri uloong ba ke social media kadai kawai ni ki atir ki bala ban kentiu bat yerap ye ki badan sap ladai kini ke kabuk siar la pendon kam hok ye ka hakurukom ka badai. Kani ka jingkren jong u kadai ha ka jingelang penkop buram ye u hebrit sambor lang renja u hebrit badang news nem kertau bala paunam ha ki rensan social media na ka jing tebet jong u kum urang up kol baken sai tam u bala penya srim ru ye u kum urang up kol ka Argentina u Martinez. Lakban kado hang ni bo u hebrit Martinez un mi no na kani ka jela banit sya hikai no ha ka Minerva Punjab ka kenhun ni lek kai football ka badai na Punjab. Ang kelakut senang kan? Kan umut saja nang ini. Benda nama kan itu dia abun dapat nak berfik di tempat tu seorang kan tu. Kita menonton nombor siapa dapat kenalan. Macam apa? Dalam kereta sisa. Pegang logistik. Dalam kereta. Oh, okey. Kamu sekolah kata sini. Way up lah, asimo. Way up lah. Dalam sini. Sini sini. Style banget tu lah. Punjab tay bo phi don bo no be ba kai ba nakaliang jo phi capacity kom minister phi assist you ya ni ko Kemudian kong ni dapat dokumen ba ni ba di kena berit bela sajit nak minta benyo ke training hapo ka academy hapo Punjab ngakan mau pengilai penduk ketuk ni tayo mensua ka bangilai keren bat nakaliang ka jongarung ala kularhi ki ban ni nakaliang ka sarkar kan don kan sinirap dari saya aku mengayok keluar kini sini bain min oleh saya setiap ya kaba insang ya kataka jeni jung i bahaduk 10 senam la bin saya ni ko kontrak kalau ke ba so komen hadu kan de hadu kata ta jadi nakaliang ka jungi kum ka sarkar ni kwa banyedon bentah mangin yarap i kat ke menila jadi ka jungi keren lang bat ki bahing bahasam ringkat ki nongelam juga kur nilai kendo ban mentas ngiru nilai kendo biang ban nakaliang ka jungi ka government nila ai ka financial assistance nakam tai tu na I have ibarat iban let ya ka training support Punjab tu phi ye na ki tapi kini kan di menukar nuksan nak minta ki babun mar kan mau ka bangaya kendo habang akli kumno mo ki pois kan ka benta ba hadu ka taga academy kelalong willing bahkan ai ka kontrak ini beren menjong I ba nakapor uju penting video ini kelung bat usit post ru apa YouTube apa social media platform ki baper bat link ba kata kila la kala yo kala pois sedok ka kinong yalam jong ta academy begini I kata video mana kalian ke jongki kila ya long in touch bat ka yang kesem jong tu na I beren kini ki baro kediban long kajing aimen sim nakam ta kitu ki kena ki badan ya kasab hakalong ha ka sports pi ting ngaju aimen sim la ha pidan ya kasab simnuk sani ini iring ni ki video I post po YouTube kan ni ka pertai social media mentak bayar bah la dang inang man pendon kam kalong kajing yarap ka bakrau ti aimen sim ki ha pidan ya kasab ko pong ko pidan trisitom practice bah ring ki video ki jong phi bo ki YouTube bo ki social media platform ki baper bangikir man baling bakini ki baro ru pindang ya ki tendai nakaliang ga jongi ku sarkar mo angir mi dan laka bentah ban ya kumno bangindang pentiu pan ya ki samla jong ka jela ga jongi ki badan ya ka sap ka sports te ngirung mi dan laka bentah ku sarkar ndai ngaju encourage ya kini ki kun samla lane kini ki help ki berit ba kin pindon kam ya ke social media platform ru haka nak mentak ka jingi anong ke bakrau ki